Duvački orkestar Kulturno-umjetničkog društva Željezare Zenica i ovoga jutra tradicionalnom prvomajskom budnicom 91. po redu pozvao je Zeničane na prvomajski uranak i obilježavanje Međunarodnog praznika rada. Polazak je kao i uvijek bio u ranim jutarnjim satima i to iz rudarskog naselja u Zenici, a potom su svojim veselim notama i prazničnim raspoloženjem 1. maj najavili obilazeći i ostale dijelove grada. Zato ih Zeničani uvijek sa radošću i osmijehom na licu rado dočekuju i pozdravljaju aplauzima, ponekad ih i daruju. U svom prvomajskom obilasku grada zastajali su i kod prijatelja i starih zeničkih muzičara ili članova njihovih porodica, izražavajući im na taj način poštivanje, ali i činjenicu da nisu zaboravljeni. Kako članovi Zeničkog duvačkog orkestra Željezarinog kuda doživljavaju i osjećaju prvomajsku budnicu, rekli su nam neki od njih. Ja sam Edina Husein-Spahić, sviram flautu i ovo mi je 11. budnica. Danas je 91. budnica. Ja se osjećam veoma zadovoljno, lijepo jer svi smo uzbuđeni i sretni pošto je grad na nogama. Ujutru određeni ljudi izlaze da nas obraduju s nekim sitnicama, poklonima, a mi se njima odužimo svirkom. Ja sam Azur Bijedić, rukovodilac Duvačkog orkestra KUD-u Željezara Zenica. Član sam ovog orkestra već nekih 18 godina i evo, hajde da kažem, ovo je ukupno 91. budnica, a meni je naravno 18. Na kamionu je trenutno 16 muzičara i izvodi se jedan repertoar koji je tradicionalno prvomajski. Znači tu su od Moje domovine, Pozdrava Bosni, Splitske kale do Drugarskog marša i neki novi ovako kao što su Happy Marching Bandovi, Čača Čaba i tako dalje. Ovo je za mene ajde da kažem, jedan poseban datum, nešto posebno, znači budnica budi jednu emociju koja u toku godine dana znači je zaista jedinstvena, unikatna, susrećemo se sa ljudima koji izlaze da nas pozdrave, da nam čestitaju kao i mi njima i daruju nas. I to je stvarno u toku godine baš jedna jedinstvena emocija, nekad i sa suzama, radosnicama, sjetnim, se susrećemo, ali uglavnom uz pjesmu i to se sve fino završava. Tako da iz godine u godinu otprilike jedni te isti ljudi nas dočekuju koliko su tu. Tako je i ove godine bilo, manje više, znači ono kako vrijeme dozvoljava, kako vremenski uslovi dozvoljavaju. 1. maj međunarodni je praznik rada posvećen radnicima